Ayan, naimbangal daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa napod no anagan, tintay i-drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ka ni Lenny Tolentino, Claire Silisipan ni Tailagan Isabela, ka ni Aurora Vega. Kastimanti ko na ni Kab sa trika. Dear manang biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pay kan kuana. Gat ka po iti dayta kinasingpat na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pasat ti bagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga rod, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ag-ol dagak manan anya pa nga rod nay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika, aya. Agsaksakit ting ipon na nanang. Naurno, gilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro ting ipon na. Anya, mbala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papan kailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas na ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Hindi, ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mo't nga talaga. Ag nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y laang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpot nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rin yan anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man. Ay na, at datimang kan nga urat, anak ko. Lamiis siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad kang agapo iti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga rin nga ramitak dito tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdala ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon, adda ka na yung tirik-rik na anan. Masasyanak mo't nga rin ko na. Lakas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay, No siyak takin asawa ken kuana. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. bakit? Mangalatan sa iti babaunan ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Taray, marigata na. No siya kaamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho, bakit? Ay, pasensya kan, Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marikrik na kano daduma. Kat, sino nga nga rod ti alaan ta nga babaunan? Agbiro kak, bakit? Adda na sa pura kakadwata dito balay. Sari, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabiro kay ti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda dya katrabaho wak. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel.
Manutawan mo, Sally? 22 kun manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y manang. Apay nga katulong ay tinaplaya mga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanya. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan manang? Italaan nagam-amu kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amuk manang. Sigurado am lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siya tiluklukuan niya. Umay ka mo't sumango dito lamisaanan, Sally. Tagkikidam tayo na mangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita kaaruba. Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga rod ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sally ngay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga maili magtirek nam iti dayja nga babonan niya. Ay narodel, unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nya mo ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Itan niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasaw. Ngampalpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag templay ti kape. Kabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simra kay tibalay. Diyaka mo ano, naggap-gapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, haging imon kay ti angin. Yung pala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka? Pimanawan tay babaunan niya, anak ka. Undatang, tapagin imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumot ang naimon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kaming tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaon no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na? Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan nga agdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabanlaw? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsaak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, dara. Panahon kayon. Tamapanak mo tin agtrabaho. Ne, apay, nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Naial-al data cycling yun. Madmadlaw data, yey, napanak nga may nagjogging kang nagsumba. Iswa kas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y lang iti kasta. Nay, apay akas na ti panangkitam kanya. Ngay, Rika! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon.
Napintas mo, jay ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tamay, nalaing nga agdala. Madin to pa'y, hana nga bagbagay. Ha? Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunan nyo balasang kao. Naimbaga nak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Ngam, apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula amaamuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawais. Kitahan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo nana. Winagwag ko itay-dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, ano mawaya anak manayin. Inakto kumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay, na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mabantay dyan silid. Tayo dyan tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay, uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting dadya nga bakat patulambatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na dana ka dadya nga bakat. Wano, shiks mo kit di dayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakayta papanawan. Tanagagayat ka na singpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dupay. Di kidi agyaman. Tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, ni Rika. Nga uray kasi ito gali na nanang. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngumadamo nga min apukok nga awir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaw nen. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulet nga agbalin akatulungan mi. No aggagot ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso dadya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudno mo ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpot di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan mo sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kan ulo. Ay, lumat ngamin mga halak iti babaunan. Paginmunam mo't ida. Uray bakit paginmunam mo't? Kat pili mat nga mental alam Han nga dagijay garanggan diyang kan sarampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na, kandihan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabang-ibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam.
Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglaba kas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawin. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan, nayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Duwa ta nga ang sango nga mangan, taadamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, hindi naglaba, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga ususaran ni angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, lalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permi ti bukot ko. Kayat na ti mamasahe. Anya, sapay na panugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Awan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kanta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanya, no? Si kapay lang ti pagmasahe ak. Ag ina nakakit dila kay. Ay, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simro kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa nag-green ni Rika, isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganuran ni Hayden anak awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan nay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, iti suyo di talamisana nang. Tenakman kitain ida di talikod ti balay. No, saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden nga itatang. Saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrak iti trabaho, tasap sa pulag ida. Ngam awan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipatag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunaut, ah. Agpampanunutak mat Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may kankansan. Kat anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa lang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Nung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan no inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak.
Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tandag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan? Sorry talaga, auntie. Masapul nga agsinatan. Tadyak kayat atog nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula panda to'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterita. Di kan sumrek. Tagpilasak bit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanya. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosan tayo tinagbaitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridiak nga agbalbaliw. Sulitak ti nagkurangak kanyam. Pagbababawiak na dyan nga nangyari. Noy kan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatagbalbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Isu sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apagbababayak iti kastaunay. Inawat ko nga rod tigasat ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulakmat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa tao no mapunwan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensyana. Nagkampante ak ngami napakawanan nak ti asawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tayo ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga aware kadagiti kakaanaka. Alakastan, tigayam mo, Rika. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin na imbag nga oras yo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakad tayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kaya't pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga ma-replyan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica sa napudno anagan, tintay patangatangay drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ti pamilya Gorospe kan Toscano, dita Cagayan Valley from Annalisa Toscano. Ni Annalyn Galam, ni Shane Valdez iti Saudi Arabia, kan Jerry Salibad iti Kalinga. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin, kanayon ti panagapami, mayat-mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nogsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan ti sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya akong ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di ta pa'y nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngam sinalat ta ti ibagbagada.
Naibagak lang nga agsinadan, ngampay-pay sundamatan. Kung kunaklaang day jay, ngam kinapudno na, jak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan ti panagdanada. Kas jay dametan. Jak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunid ani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray sakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulangan nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family, imadakkalanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay ko. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Ganun si kati kanayon ang mga apakan niya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya aga pa iti sangwanan mi adanak kayo. Respetuan da kami kumamada. Saan da kayo apinayaban? Tapno aga pa iti sangwanan mi. Pagsasaritaan tayo tinasaya tayo toy. Pasensya kayong tatang. Urnusan nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo atwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo? Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final data na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laang ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laang ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay kay nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay nalawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi, nagsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When now, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam? Kat sikat ag desisyon iti dayta Danica. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sumbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matyo tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo? Ganya pa nga. Ang uwi na na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Di kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Ha? Si Kati agbalbaliw? Apay ako mga siyak ngay? Kat no si Kati Rino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang.
Kat napagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasayat nga ron. Ngumnay, ulita ka. Tiyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang, agbalbaliw kami. Nasayat nga ron. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karo ba nyo? No aga pa kayo ba na eh? Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, ag-picture ta. Apay ay apo manitsure ka, adula amin. Ag-picture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre, malakaron. Agawa ang tagpicture. Tama sinitak nga umabay kin ka. Sige nga ron, umisam ka na. 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Lalpas, yung kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan yung kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaan nga agpost ka itiladawan nyo ah. Uwan man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita ah. Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Diya ko na-replyan, diya comment mo. Ura tayin heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kasano katsyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami ti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga aga-apa-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagapapa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, Danica. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikisnak tap no makita dia. Kisa sa asawang boy. Ni, narasam ata kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Noon na talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit Basta una pa lang kita na kagatalulit. Umapapal tansan. wan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Banugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yaman. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasa anim da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario Kandani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Taka na yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Sanda nga tanga agap-apan. Diya ka mo Basta tong palin dati karida.
Tano maamuwak nga agapa tamanan. Pag sinahan tayo dahil. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal may sa lakay. Nyamot ti kasto yung kabinetan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man eh. Di ka man matid ta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispisan kansan ni. Padasam. Pataya bakda tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan ah. Nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Si dakla ang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka ngayon lutuan. Oo, namutigas na nga ramit mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilot-lutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilot-lutom na daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayaw! Umayak man! Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si Jam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw ikitin. Nalpasa kun Ag nga ka, Dario. Tasobuan ka niya. Itimplahan ka iti ka, lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gud walat tasa. Sige nga, Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo, taitimplahan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa ilaeng. Sige nga, Rod, taitimplahan ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami matakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta makit-kit ami kada kayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan, Dario? Sumangpat kay waramlad tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagi tayo chismosa akarupa dita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namat laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim pa dagijay. Nabanugak nga rod mo't ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, jak itagkin ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaan aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan pa nagayat ko kinga. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di ah. Adda kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala kumaa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno na waya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadya ka nung amin ijakabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Uray siyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini? Tapno saan ta marigatan nga agsina? Dahit tangamin ti makagapukat. So asan akayag dagiti dadakkel ta nga agsina ta? Ta nagkasar ta ka nung amin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kaya tate maikan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itinmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo ka noan niya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Oray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran may matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intadan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyaman ak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti dando mga tawid ta, ta
iso ti pagpunan tang agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbakatan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata. Sa pakakayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagita. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapat ha. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom. Han kan nga sabayan. Tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagang. Sa nabalay, taytid ko ti sustento dagiti ubling. Awanan na abalayan. Nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wan nga roda ah. Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinad ah. Ay, wan nga road. Kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang agtalong. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Ah. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na ko ma. Adda na padung parak abakal. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasin dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kurta ni nanang ko. Pinagpili ka. No idarumda kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ni ka. Dapay tay tawid mo adaga. Apay nga iraman nakita at nagsinatang Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawalan na ko madali ka asawa. Sorry. Agsimnoblanta ka din Tornoson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa muntoy bagati kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinoblantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ang nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailangan ti kwarta, sa kakundi suble kanya, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangan kanya. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinobyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinobyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami lata, ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impa may saklangan da atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayam mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello kada kayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sapay kumata nakaradkad ka na salon at tayo akanayon. Manipod kanikab sat Vina saan napud no nagantin tay idrama ita. Ngam sakbay na, hello mampay kinilari Pulido kanagiti anak na. Wano anak da, the King kan Kyle from Rizali Pulido, Ijay, Hong Kong. Ni Donnie Fer Salvador, kani Joanne Rovillos dita Singapore, from San Manuel, Pangasinan. Kastoy mantik ko na ni Kapsat Vina. Dear manang biyanang, jak kurso na dati na asawa ti Kapsat ko. Iswa kay kayat ko nga asaren kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siya. Iswa may insecurak kan kwana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko.
Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie je sentro de Kalman. Ha? Sino, Margie? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit diya, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak mataring mo Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tirik nak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak kisin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day jay Avina, di boarding house yo? One, kat as usual, ti ex-manin ni Manong na tisang kaibagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive day tangkap sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mga ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi tisang kaibagana iti sangwana. Ay, tsaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayak para iti kapsat na. Mawatan ka friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kab sa tinobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinapastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika. Kasaritam ni Ligi nga sawam. Ibagam, ta umakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman na pagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni V na nga ading mo dito boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka nung kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun day jakapsat ko. Kanayon kumat nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sa pultalangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan agulwan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam napun mo anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kuana. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayag adayumat tan tirik nakkan kuana. Makauma, tasyak mat na nakanayon ti agad adjas para kan kuana. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro de Kalman. Ni Manang Margie. Wina, mabaling tadi. Di mon sang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayon mo nga ibaga tayo iti asawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sarda nga mo tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat daya nga tao. Ag-istoryak lang mat. Pangasim at di kan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaulam lang ti relasyon mi nga kasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Avina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni Manong mo tisang ka istoryam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga Gisela? Aklunam ka din na si Katika Malay. Itian niya pa lang ngamin na rason. At ti ex ni Manong mo timapan mo isi istoryahan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuwaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot gata nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti ipay mo kadakwada.
niya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akas na kakanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anak, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rin nangan mga gasawa. Talaga ang makanggag day ta tao kanyak nanang. Mala, nay-nayo na mlatan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan miti kasi yung ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust kang guara. Ngam anya tar aramidon na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbagak tumanan di kabsat mo anak ko. Ni, anda ka matitibalay manong. Wen, uray ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo amutag pakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle timang daddadali ti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apagkinkinawatan. Agpakumbaba ka kade. Ha? Ita niya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan tirire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabaho ak Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagat lang ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga agim pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Doon ang tawen ng tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Yung awan nang nagkuariklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsi. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahita avina, turumbang makonsensya. Ta iso ti mangmangted itiriribo kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka kaday, iti dayta desisyon mo. Uwan nanang. Numaasawak ni Ruko di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Nero ko ti makaamo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no maya bulanan umay kayong to Makitan to nanang. Sa anak asigurado no makaumay kami. Tamang ano jak makalib iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan ang Giselle?
Amangan numakangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no ang sakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta, awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya. Tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Bina, nakaw. Apay ka no ngay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan nga asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samat nga kayat siya kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang dayta eh. Yung nasingpa, tikapsat ko, Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan lumangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumat lang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Roko. Oray anya pa'y aramidam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingan ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Kaswerte na kaya tamay katagitilatawan ija sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sa nabale, taladawan lang dangigay. Nasaysaya dan ti kasta. Tapno awan tumpar ariri. Ang trabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akton ang agin na manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Haan mat, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta Roko. Itikaskan ka pa'y laang mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak manang Nora. Oray anya aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada ka pa'y, rupat kwarta ka pa'y. Haan mat, ha? Aglablabas kayo matan nga agsasawo. Apay nga min nga da ka ito'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati pumanaw, tawan karbangam iti daytoy abalay, nawatam.
Talaga ang nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya day jay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan man ang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos vina. Anya nga han, nagdigusakto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maiti may sangal daw ah. Ha? Kita umat basit ti hygiene mo, Vina. Tani, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo ang maaramid. Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? huston man! No, han nakakayat nga para iti kapsat mo han lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum ngamin ti kinapudno. Kita umat nila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, baka umamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan na ti ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga ikumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kapsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kapsat na ti isaksakit na. Kanayon ti panagapami iti kapsat na tauray bakutan, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso pimanawa. Ket dinakpulos sinukon wano inayayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapoy ti dayta na pasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kapsat ko. Iso jakon inaramid ti kasjay. Tamok anabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mang pasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan kata aramid mo iti udina. Alakastan, tigayim mo, Vina. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.